Dragan Lazić je imao 32 godine, suprugu, 2 ćerke i brata koji bi za njega ušao u vatru. Ujutro 11. marta bio je s tim bratom na ručku. Smijali su se, dogovarali se, živjeli jedan od onih dana kojih se ne sjećamo jer nam se čini da ih ima još. A onda se Dragan popeo na motor i krenuo kući. Nije stigao. Ovo je priča o čovjeku kojeg niste znali i o bratu koji ga i dalje čeka da se pojavi. Brestać je malo mesto kraj Šapca u Sremu. Ako ne živite u tom kraju, vjerovatno ste za njega čuli tek ovog marta, jer Dragan Lazić nije volio da bude razlog zašto bi iko čuo za njega. Bio je mlađi brat Darka Lazića, folkera kojeg svi znaju, kojeg su pratili kroz uspone, padove, razvode, povratke. Ali Dragan nije htio taj put i nije se stidio toga. Jednom je rekao skoro usput i kao da objašnjava nešto sasvim normalno. Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove show biznis. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imamo oko 80 nastupa godišnje i meni je to dovoljno. 80 nastupa godišnje. To nije malo, ali nije ni estrada i to je bila poenta. Pjevao je jer je volio pjevati. Bio je dio benda skoro 10 godina. Svirao je za ljude koji ga poznaju po imenu, a ne po naslovu. I bio je sretan s tim. Stvarno sretan, ne onako kako se kaže. Osim muzike, bio je nerazdvojan od grupe bajkera iz kraja. Volio je motor, ribolov, dvorišta, opuštene večeri. Volio je kuću, suprugu Ivanu, 2 ćerke. To je bio njegov cijeli svijet i nije mu manjkalo ništa. Mnogi koji su ga poznavali kažu da je bio smješniji nego što biste mislili. Glasniji u 4 oka nego pred kamerama. Tip čovjeka kojeg rijetko fotografuju, ali kojeg uvijek pamte. A onda je došlo 11. marta. Sat, dva prije nesreće, Dragan i Darko su bili zajedno na ručku u Šapcu. Normalan dan. Braća koja se viđaju, ručaju, razgovaraju o svemu i ničemu. Nikome ne pada na pamet da bilježi takve trenutke jer ih valjda ima još. Dragan se popeo na motor i krenuo prema kući. Negdje oko 5 popodne, na putu kod Vladimiraca, automobil koji je išao ispred njega počeo je skretati uljevo prema sporednoj cesti. Dragan je dolazio iz suprotnog smjera na Suzukiju i nije imao kamo. Udar je bio toliko silovit da su brzinomjer, dijelovi komandne table i 2 crne rukavice pronađeni 50 metara od mjesta nesreće. 50 metara. Hitna pomoć je stigla brzo. Pokušali su sve. Ali Dragan nije dočekao bolnicu. Preminuo je u kolima hitne, na putu prema Šapcu u 32 godini. Vijest se proširila za manje od sat vremena. U dvorištu kuće Lazića u Brestaču počeli su se skupljati prijatelji, komšije, kolege. Harmonikaš Mikica Gačić bio je među prvima. Ušao je sa svijećom u ruci i nije znao šta da kaže. Niko nije znao šta da kaže. Darko je bio tamo, vidno van sebe, blijed, s otečenim očima od plakanja, jedva stojeći na nogama. A onda su ispred njega stale kamere i on je rekao jedino što je mogao. Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bi da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželeo. Pola sebe. Ne dio sebe. Ne veliki gubitak. Pola. Ovdje treba stati na trenutak. Jer ta rečenica nije kliše. Nije fraza koja iskače kad ne znaš šta reći. A to je jedina tačna stvar koju je mogao reći i svako ko je ikad izgubio brata ili sestru zna tačno zašto. Dragan je sahranjen 13. marta na lokalnom groblju u Brestaču. Na ispraćaj je stiglo oko 1000 ljudi. 1000 ljudi u malom sremskom selu. Cijelo mjesto se zaustavilo. Kolege, prijatelji, komšije, nepoznati koji su čuli vijest i odlučili da dođu. Bajkeri s kojima je Dragan vozio stigli su u koloni, motor za motorom,
tiho, bez govora. Onako kako se ispraja čovjek kojeg si volio, a ne samo poznavao. Na groblju Darko se slomio. Potpuno, bez zadrške. Stajao je kraj kovčega i govorio bratu direktno, kao da ga je Dragan tu, pred njim. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Nismo se tako dogovorili. Nisam stigao sve da ti kažem. Nismo se oprostili. Proći će sve to, bato. Proći će. Obećavam ti. Ništa ne brini. Čija pa, ja ću brinuti o svemu. Obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati. Ovo je samo privremeno, brate moj. Ne dam te nikom. Pa je na kraju izustio samo zbogom, brate moj. Majka Branka stajala je kraj rake i govorila ocu Milanu, koji je preminuo 2020. godine, da primi sina. Tata, dovodimo ti sina da ga čuvaš. Milane, čuvaj ga. Dragan je sahranjen pored oca. Otac i sin, isti red, isti komad zemlje u Brestaču. Ni jedno ni drugo nije trebalo biti tamo tako brzo. Pevač Peđa Vujić, koji je bio Draganov kum, rekao je toga dana jednostavno: ne plače ulica, ne plače Brestač, plače deo Srema. Sedmice su prolazile. Darko se nije mnogo pojavljivao u javnosti. Kad bi nešto podijelio, to nije bio sadržaj za pažnju. To je bila tuga koja traži izlaz i ne pronalazi ga. Okačio je Draganovu fotografiju u centralnom dijelu svog doma. I pored ikona. Ne kao u spomenu. Kao prisustvo. Kao da mu je potrebno da ga vidi kad prođe pored. Otišao je na Svetu Goru, na Hilandar. Molio se da Dragan nađe mir. Jednog dana otišao je na pecanje i ponio Draganovu fotografiju sa sobom. Postavio je pored štapova na obali rijeke, jer je ribolov bio jedna od Draganovih stvari, jedna od onih tihih radosti zbog kojih si se svaki put iznenadio koliko te može ispuniti. Objavio je fotografiju bez mnogo teksta. Nije trebalo mnogo teksta. Slika je govorila sve, jer to je ono što tuga radi s nama, doslovno. Ne možeš prestati živjeti. Moraš ići na pecanje, moraš pojesti doručak, moraš odgovarati na poruke. Ali nosiš čovjeka sa sobom. Fizički. Kao što Darko nosi tu fotografiju. A onda, nešto više od mjesec dana nakon nesreće, Darko je pronašao jedan snimak. Crno-bijeli. Dragan sjedi u lokalu, nasmijan, nešto priča, okružen prijateljima. Živ na onaj način na koji su živi samo oni koji još ne znaju šta dolazi. Bez briga, bez slutnje. Samo čovjek u dobrom društvu, na kraju jednog normalnog dana. Darko je objavio taj snimak na Instagramu i napisao je samo ovo: još čekam da se pojaviš, brate moj. Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema. To je sve. Nema objašnjenja iza te rečenice. Nema konteksta koji bi je napravio lakšom ili težom. Samo ona i osmiješen čovjek kojeg više nema. I svako ko je to pročitao, ko je ikad izgubio nekoga bliskog, znao je tačno šta znači to čekanje. Jer nije metafora. Doslovno čekaš. Čekaš da se vrata otvore. Čekaš da telefon zavibrira s njegovim imenom. Čuješ neku vijest i pomisliš trebam mu reći. Pa se sjetiš. Jutarnja kafa pored prazne stolice, i tjedan dana provedenih uvjeravajući sebe da će ti biti lakše. Neće, samo postaje drugačije. Postaje pozadina na kojoj nastaviš živjeti. Darko čeka i zna da se Dragan neće pojaviti i čeka dalje. To je možda jedina poštena stvar o gubitku koja se može reći. Da ne prolazi, da se ne razrešava, da jednostavno postaje dio tebe, kao što je Dragan bio dio Darka i kao što mu nedostaje sad kad ga nema. Pola sebe. Dragan Lazić nije bio slavna osoba, nije tražio naslovnice. Živio je tiho, pjevao za ljude koji su ga poznavali po imenu, vozio motor, sjedio kraj rijeke s udicom u ruci. I zbog toga je ova priča možda važnija nego da jeste. Jer ne pričamo ovdje o nekoj celebrity tragediji. Pričamo o bratu. O čovjeku od 32 godine koji je iza sebe ostavio ženu, 2 ćerke, majku i brata koji ga i dalje čeka. Svi mi imamo nekog svog Dragana.
Nekoga koga čekamo svaki put kad se ukucamo u stan. Nekoga čiji se glas polako gubi u sjećanju. I tad te jednog jutra uhvati panika jer shvatiš da ga se više ne sjećaš dovoljno jasno. Ako ti je ova priča nešto dirnula, ostavi komentar. Samo ime. Nekoga koga čekaš da se pojavi. I pretplati se, ako još nisi. Ovdje pričamo o stvarima koje se tiču svakog od nas.